Мен бу ярышта ось күчүмүс намагайсем, веда да юксек севеге, көтөрүлмек үчүн мында келдим. Мен Боливия ось милletimi yıldızı olmağa isteyim. Men çeşit yarış ve festivallerde iştirak ettim. Endi ise canlı sesке özümni sınamağa келдім. Телевизорда көрдім бұл жаңлы сесіні, маға пек ярышырды бұл ойын. Onun için мен мұнда келдім. Мен пек семем ерлімаға, дайым ерлай, қартаналам ерлай, бітам ерлай. Onun için қонатам ерлай менім е. Я халық ерларымы девамдан балалықтан эштім евдемен. В дальнейшем я хочу, чтобы Эмине Мустафаева была моим учителем и провела меня до финала. Я хочу заниматься профессионально вокалом и объездить все страны мира и представлять свой крымско-татарский народ.